Mına el bardығы bizden özgönüz için. Mınандай stadion ömrü bolgan emes. Сегодня, 23 августа, в Узгене состоялось торжественное открытие спортивного комплекса имени Зулпукара Урмонова. На церемонии поздравил горожан глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Комплекс даст возможность проводить крупные спортивные и культурные мероприятия. Sport kompleksi açılışı bu Özgün şehir için önemli. Ülkemiz için çok kuanç, yetişkenlik jana sayımı. Bu yerde Boğaziçi'nin oynangan stadion alıştı. 1960 yılı kurulup eskiligi jetken. Жаңы stadion 2029 yılı turguzula başlagan jana kısqı vaqtın içinde zamanbap standartқа жооп берген объектке айланды. Данный спортивный комплекс рассчитан на 3000 мест. Он соответствует всем современным международным стандартам. Здесь предусмотрена раздевалка, гибридное поле, LED-экраны и освещение. Мындайча айтканда 0-дон баштап эле курулду. Стадион 3000 посадочный место, 3000. Аябай бүт эл аралык стандарттарга жооп берет. Ошондой эле бүгүнкү бул жерде спорт комплекс деп атаса да болот. Эмне үчүн дегенде бул жерде эки волейбольный полясы бар, жаш балдар ойночу аянтчалары бар, ошондой воркаут бар. Бул жерде өзүңүздөргө көрүп тургандай чуркоочу аянтча бар. На торжественном открытии сегодня присутствует 1000 людей. И сегодня они особенно рады этому событию, потому что такой спортивный комплекс не строится со времен Советского Союза. Давайте вместе узнаем, какое настроение у всех жителей. Men öte kuanычтамын. Бүгүн биздин өзгөнүбүздүн ушундай сонун чоң стадион ачылганы үчүн öte kuanычтамын. Бир эле мен эмес, биздин бүт мына өзгөнүн бүт адамдары кубанычта. Мына элди көрүп атасыңар, кандай сонун күтүп алышабыз, азыр күтөбүз, концертти көрөбүз. Biz укчубуз бөлөк мамлекетте Москвада болот деп, Кыргызстанда Бишкекте болот деп. Мына бүгүн бизде ошол стадион курулуп атат. Мына болуп атат, отуруп атабыз.